Birisi çakınlar oldu. Salam aleykum. Görüyor görüşken. Ha, görüyorum. Bu ayında hala abi. Hala amin. Amin. Allah akbar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Tanıyın. Çok bu akıl. Bana şundan жақсы soğuktu işlerdi kılıp ötkönde hem kelip ketkenler bizim aylığa. Yardımlarını alıp. Yağı şu Qo'mduk fondtu mana Arazbek'e uy salib atgan fondtu jetekchisi Meder degan bola. Ular shunday yaxshi cho'y ishlarni Qirg'iziston bo'yicha qilib yurib. Mana bizga ham shu bir qo'l sunib kelganlar ekan. Mana Arazga xudo xolasa Arazning uyini, Oltinbekning chatirini olib kerakdir xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Peki bola tamamlası mene mana bollar. Sizga saydaga ham demaydi. Oqsaydagi odam mana shu Zahir. Özünüzde sadece çek var. Çek var. Yasa var. Sadece bakalım. Aksaydağı öküz Zahir ana şu. Biz buga çeyin kıskaça tanışıp ketsek ha. Biz sizlerdi görüp alaya suyunu da Aksayda dağa çomatalar, ravalar var ekan. Sizler var, uşul жаштар ушул жерде туруp, ушул жерден кетпейбиz деп. Атабыздан калган жерди биз сактап калабыз. Биз ушул жерде кандай учур болбосун, кандай болбосун ушул жерде биз ушул жерде турабыз. Бул жактан эч качан биз кетпейбиз, эмне болсо дагы деген ушундай бир жүрөккө жете турган бир, чучукка жете турган сөздөрдү угуп, буга чейин дагы келип кетти. Ошондо ниет кылдык элек. Негизи ушул Төрткүл суу сактагычы, бул Төрткүл суу сактагычы Баткен областынын бир жарымынан көпчүлүк жерин, элин баккан ушул Төрткүл суу сактагыч экен. Бирок ошол Төрткүл суу сактагычынын суусун бөлүп турган головной мына ушул сиздердин айылыңыздарда жайгашкан экен. Анан ошол головнойду карап турган, головнойго момундай айтканда тикеметик солдат болуп турган мына ушул жаштар, Аксай элинин эли бар экен. Аксай элинин абалары, аталары, жаштар баардыгы ушул жерде бир өзгөчө бир жүрөктөрүндө бир мындай башкача өрт көрдүк да ушундай нерсеничи. Мен ал нерсени баа сөз менен жеткире албай турам. Ошол учурларда бир ниет кылдык элек. Ушул Аксайга бир кичинекей болсо да бир иш кылып кетсек, ушул жерде бир кичинекей болсо да бир из калтыра алабы экенбиз деп Кудайга ниет кылып суранып кеттик элек. Анан ушул Эркин экөөбүз менен бул жердеги айыл өкмөт менен таанышып, сүйлөшүп, анан кандай маселелер бар, көйгөйлүү эмне маселелер бар деп сураганыбызда бул жакта күйүп кеткен үйлөр дагы бар экен. Бирок ал күйүп кеткен үйлөрдү мамлекет салып, мамлекеттен биз сурасак, Баткен областынын өкүлүнө чейин кирдик, бирок президенттин уже жарлыкка кол коюлгандыгы баардыгы уже чыккан экен, мамлекет салынсын деп. Анда эмесе экинчи этаптагы багындай жабыр тарткан үйлөрдөн бериңиздер. Ушундай ниет кылдык элек бир. Негизи ушул тармактарда бир 2 жылдан бери жүрөбүз, үй салып. Десек туура түшүнүп, мына ушул айылыңыздарда эң оор муктаж деген Авазбек деген аксакал бар экен. Үйүндө бир эмес 2-3 деди, канча мүмкүнчүлүгү чектелген инсан бар? 3 ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар бар экен. Анан жалпы эл, мен жолуккан эл ушул Аксай элинин тургундары аябай мындай туура көрдү, ыраазы болду. Ушулга үй салып баштасаңар биз баардыгыбыз ыраазы болот элек. Дегенден анда эмесе боптур, сиздер туура көрсөңүздөр деп. Анда ушул үйдүн 0-дон баштап күлүчүнө чейин, аягына чейин биз Кудай насип этсе аягына чейин чыгарайлы. Деп мына ушул Аксай элинин Эркин экөөбүз айыл башчы менен таанышып, анан ушул Аксай элинен чыккан бир жакшы балдар менен анда эмесе биргелектешип ишти кылайлы дагы деп. Мына Зайыр экөөбүз ошол маалда Россиядан келип калыптыр. Устачылык да колунан келе береткен, башкасы да колунан келет экен. Мына Зайыр экөөбүз менен телефон аркылуу сүйлөшүп, мына кече фундаментин бүтпөгөн ишин бүтүрттүк. Кече күнү кирпичин түшүрттүк. Ушу баардыгын каражатын, жетиштүү каражаттарын бул Зайыр экөөбүзгө салып турдук. Кудай кааласа мына азыр дубалын баштаганы турабыз. Анан
Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби ушул аксакалдарды чогултуп, иштин башталышы деп кечеги өтүп кеткен маркумдарга бир Куран окуп, анан бул иштин башына деп да бир кан чыгарып, аксакалдардын бир дуасын алып, ушул ишти баштайлы деп чогулуп турабыз иншалла. Кудай калса сиздер дуа кылып турсаңыздар, бул үйдү жакынкы күндөрдө быйыл күн сууктагына чейин, аяна чейин бүтүрүп тапшырабыз деген жакшы үмүт ниетибиз бар. Азыр жолдон келатып кечигип келгенибиздин себеби границада жайгашкан Алтынбек деген агабыздын үйүн билесиздер. Жараксыз абалга келип калган. Азыр ошол үйдүн чатырына жетиштүү материал, бүт тиникеси, жыгач, рейкасы жалпысынан 114.500 сомдук материал алып, азыр ошо Алтынбектин машинасында жүктөлүп келатат. Кудай калса мына ошол эки ишти бир алып, бир чыгаралы деген ушундай жакшы үмүт, жакшы ниет менен. Анан эми кошо келген дайым фонду, Ак ниет аманат фондун түптөгөндөн тартып, ушу жакшылыкта жарыша шериктеш болгон, ар бир иштерибизге кошо себепкер болгон, өзүңүздөргө белгилүү болгон, аттын кашкасындай таанымал, төкмө акын, жакшылыкты алдына киши салбаган, биз кайерде болбойлу ар бир иштерибизде медер биз артында турабыз деп мына артыбыздан ушундай бир башкача дем күч берип турган, жаныбызда дайыма бир жеңилибиз, оорубузду жеңилдете алган мына ушундай бир акыреттик досторубуздун бири Идрис устазыбыз кошо келип турат мына сиздердин алдыңыздарда. Кудай калса үйдү баштап алсак, эми аяна чыгарабыз иншалла. Аяна чыгарсак, мен ушул ниет кылып атам. Ушул мамлекет салып аткан, президент салып аткан үйлөр менен катар бүтүрөбүз. Анан ошол үйлөрдөн кем эмес кылып бүтүрөбүз деген үмүт ниетибиз бар. Замандап кылып бүтүрөбүз деген үмүт ниетибиз бар. Allah razı olsun. Ушундай. Rahmat. Rahmat. Ушундай. Анан Кудай калса дуа кылып туруңуздар. Устазыбыздан мынакей жакында алыскы жака ушу илимин алганы, илим өзгөрткөнү, илимден дагы күчөткөнү кетип баратат. Насип экен дагы да келип калды мына астыңызга. Буга чейин Баткендити аркага чейин Максат, Аксаев, Кыдырып, кыскасы бир эмес 2-3 сыйра кыдырып элге жардам берип, мына бул сапар биз менен кошо сапарлаш болуп турат. Жакшы инсандар менен негизи жакшы иштерди баштаган, жакшы иштерге жакшы инсандар менен шериктеш болгон бул өзгөчө бакыт. Кудай кааласа сиздер барсыздар, жалпы жакшы инсандар бар, бул иштер сөзсүз жолдо калбайт, аяна чейин чыгат иншалла. Ал отуруңуздар. Ана бул Зайыр экөөбүз, мына Зайыр экөөбүзгө эми Кудай кааласа таанысаңыздар бул Зайыр экен, мен өзүм постоянно бул жакта боло албасам дагы бирок Зайыр экөөбүз менен, Эркин экөөбүз менен сүйлөшүп, эми Аллах үчүн баштап аткан иште ишеним болот, Кудай кааласа. Анан ар бир ишке мен Зайыр экеге ачык эле айттым. 1000 сом салсам да эмне кылып иштеттиңиз, мага отчетун берип, жакшынакай кылып. Элдин аманаты бул жерде. Меники эмес, 1-2-3 адамдардыкы эмес, бул жер жалпы элдики. Десем Зайыр эке да туура түшүнүп, сөзсүз аны ошондой кылабыз деп, азыр ар бир иштери отчету жазылып атат. Андан сырткары абалар дагы бир нерсени айта кетейин. Бул иштерибизге чоң жардамын берген биздин өзүбүздүн жердеш агаларыбыз бар. Багыш айыл өкмөтүнүн Москвада эмгектенип аткан агаларыбыз бар. Мына ушул агаларыбыз ушул бетер ушундай иштерди баштап атыпсың, быйыл бир эмес 2-3 үй баштап атыпсың деп 500 000 рубль аманатын которушту, Кудай каалса. Андан сырткары мына Зайыр экөөбүз жаштар менен биргелешип Москвада өзүңүздөрдүн уулуңуздар, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, мына ошол балдарга да мен ушунчалык ыраазы болдум да. Ушул жерге медер таксыр иш баштап аткан экенбиз, биз дагы көмөктөшөлү, жардам берейли деп 150 000, 150 000 рубль аманатын биздин дарегибизге которушту. Сиздердин балдарыңыздар. Мына жалпысынан азыр 650 000 аманат менен Кудай каалса ушул иш башталды. 650 000 рубль аманат менен. Эми туура бул 500 000, 150 000, 650 000 сом менен бир үй бүтүшү кыйын. Азыр учурда стройка, бүт материал кымбатчылык.
Oşon negizinde жалпы el var, görüşçüler var, elge kayırılıp oturup Kula kalasa bu videoyu bitiririz inşallah. Kaçtız. Ustalar kimdir şerikleriniz? Ustalar eşikte. İşte. Kaç adam oldu? Ekiden olmaz. Salı olmaz. Ama çok kovalar. Ne kadar kaçtız iş yaxşı bakın. Yaxşı bu zaman. Alo. Hükümetimiz kaçtan işte o da. Şu Altay'da 76. yıldan beri yaşıyoruz. O Kapçıay'da canı o ata babamızdan beri yaşıyoruz. Nikolay'dan beri. Nar altın bekleyecek dayıda. Özü eski cayız uşak bu. 76. yıldan beri yaşıyoruz. Olha que anlaşım egesi anlaşım. Oldu bir ha. Sağ olun. Canlıra oldu. Tamam aldınız mı? Birinci brek adamı bu niye? Birinci kışlağımız. 76. yılı. Malda kadayla o çoğunta. O malda bu talikler böyle size kalın alın. Hatabaladaydı cesetçilik. Bu ki zaman özgürlüğü dağın bol vakitte de. Birinci 74. yılı başlanan. Şuna 88 75. yılı bir Cancal oğun. 89. yılı daha bir katılmış oğun. Şuna beri 89'dan kuşalıp gittiler. Tacikistan'dan dostlarımız var mı? Ben de köyle dostum çoğuna köp taliklerle arasak faydalarım. Ama alaka kaçıp dostlar köyle de. Selamünaleyküm kör. Öyle güzel. Ben köşede konuşup koçum bol konuş. Şimdi ağzır vardı geldi yok. Beni tasın. Aksakallardan ödele var. Gör. Bir iki yıldan beri vardı geldi. Burada sana narı deyip koygun bana var. Arı koymayanlar var, cenazlar var, müspeler tutuyor var. 76. yılı Kapçıkay'dan ben köşüp ötüp gelip yaşağım ben. Bana Aksakal Şurap'tan geçip gelip yaşağım. Tacikistan'dan. Buraya o varlığı onlar ötüp gitti. Başınlar olur. 74 yıl Rus'tan keyin anlaşılып Aksa'ya toy uylar salınğanda. Alam bu kişiler köçüp gelgan. 74 75 yıl Rus'tan keyin salınğanda uylar. 76. yılı köçüp gelip Proyektini salgandan keyin ana köçüp etken bu kişiler. Olsun pustoy yerleri olgan. Kapça başında calan bolğanda, hiç teke yok calan bolğan. Tacikler kilo alanda bir yakar cırıcı oturup ketevergen bir yakar. Yer burada. Kaçan payda oldu. Adam Öyleyse. yer kötülük kilo olmada kan boğanda adamlar. Ne böyle? 74. Arkan tane var. Ayağında 74. yılı bir tarihlerden Kırgız beni taç oğlum kardeşleşemez. kılmamış. Müsaade bunu orada kamerada oldu. Bu yakta biriktiren orada Kırgız yaşadı. Onun var karşılaşıp durumda daha bayağı maydan degen ayda. Geçen gün okuyana kattınızdır, kayakta oldunuz. Onun var durup Geçen Ozan okuyada başında bir ay Kırgız yaşadı, Sarıcaş'tan bir ay Kırgız yaşadı. Yiğitler kalanlar bana sakal her Azır zaman evde Kırgızlar bir taraf oldu da. yağı batken Karşılar bir taraf oldu. ya var yağı katıran kaçıp gitkenmiş. Dörtte yaş yiğitlerle kalkarlar. bu şartlarda yeri biz korkutar bilek. Bu gece şehirge varıp televizyon tutup sulardı körüp bunlar
Zor gittiler. Köpte bu arada. 40 bin aşağı var yapsa. 40 bin de duruyoruz değil mi? Köpte bu arada. 43 bin kalfa var şimdi bir kalfozda. Kalfoz Pravda deb koyuyor. Takımdan aşık kalfa. Bunlar korkar bir de. Kimin? Sabahta korkos hazıramına korkos. Bak sayılar zor oldu. Sabahları neler var? Güzel yedi. Hazır korkmayız. Bizde bir neme Uşak 76. yılı uy başlaganda şu jardım başına salbay ona talar bakayın deb koyardı o neme. Oşondan bunday qarab tushganda yaxshi bo'ladi deganing o'tdi ham. Jardim başına emet qo'yganda uydi. Sal. Suwun jeyeklerini Ha şu dairaga jaqin bo'lsin deb o'sha pirek o'shanda o'shdan kelib o'shanda pirek. Acı çok maymun. Oşanda bana jaylovuz var neme degan. Noluk o'sha tala ko'pda bu yoqda u to'g'masdi o'zi. Shu jo'qortdan ayil boshlaganda. Jo'qortdan boshlaganda yaxshi bo'lgan. Jardim başı taziklar daha yeli olatırdı. Duruşu yeli olatırdı. Sudun başını ele oladı. Oyağı yaptı. Şunda nemeler vardı. Ormanlar vardı. Kede denenle aş. Şundayken de. Bu adamların sardan durgun. Ketip kalayın, göçüp başka jağa, şahar jaraga göçüp ketey degen bir toy bolmadı mı 76 yıldan beri? Yok. Betinde darya vardı. Bu mümkünde su kelgende obas tazada. Başka жаққа барғанда ешкімді шыдамай. Қайтып қашып келеді. Соға ешкім шығарып кетемін деп. Oğlum oy yok da aşağıda oy yok. Çınıka oy yok. Neme? Hakikaten yaşaş gerek. Paket var orada. Ağzıma paket aytты да. Ne oldu? Hazır kele. Ağzıma paket tak bilet at. Valla Vallahi paketi var istedik Ketip falan kalan dedi. degen oy yok. Oy fikir yok da. Birinci kışta 76. yılın ulaşım ekonomisi kışlanmış. Svet varında yok ola işte. Ha? Svet varında yok ola. Hiç sivet kalmış. Evet 77 mi? Şingaram zaman aç bakalım öyle. Çırakmayı yaşayan istedim. Şu bakın 7. noya orada sivetli köy güzemde böyle vergenler. Şu biz de şingaram bir kelip durat da sıraka cürüp gider. Biz de ne cürürsek o kaçartırlar. Biz de şava karab cürürsek kaçartırlar. Tarihte Svet'i tarihten alıp tarihten enerji nazarlı olurken tarihten de pul jiyip geldiler. Ha, sonunda. Bu asfalt matasını bundan geldi. Ben bu zamanlar ötüp ettireceğim. Çok Ve 74. yılı çorçularına çeyin, tacikli çaskastaki raboçuları bu varganmız. Sarık. Bilmez ki yani. Çok teşekkür ederim. Biz yaşlılar Avtobusu toplat üçümüzden bezleriz. Teşekkür başka olsun. Tangıda. Kudaydılar şimdi korkutun cerat bulundu. Senin oldu. Hakikaten. Teşekkür ederim. Şu anda biz teşekkür abi. Ya bu kadar bu getirdiler bizge. Birisi televizyondan görüntüleniyor mu? Ha, gördüm de ben. Tutak dediler az bana özünden kıra geçse bizi gitti.
Pandemisi baştaydı, aldığa kadam taştayın. Assalamun aleyküm atalar aman esen bin adı ahlak saktayın. Komus menen gelgen soň önürdü Kuday bergen soň ırtavay arpka kaytmayın. Ölürüm menen özgöçö bulurundun ırırdap can düýnüňdü çaypayın. Kelgenime kuwangan gömiret kayra gelgin dep babalar görüp surangan. Jana gözünün özüm baykayın da sözünün özüm baykayın. Mından arı bul jerde jakşylyklar mol bolsun, dagı gele turgan jol bolsun, tügünbösün jakşylyk boluversin ay sayın. Bekter jana berindir, biyiktikti göstögün, jakşı sözün sözdögüne can düýnösü tereňdir. 74-nji ýyly tam salyp oşondo geldim degendir. Saydym boyun eýlesip, biyiktiktim eýlesip, genen jerde jatkandar, kılımdan kılım aşkandar, birigip birige bölünböy biyike kadam baskandar. Meymanı gelsen üýüniň eşigini açıp süýüne dasturkonun jaýnatyp tapkanın barın çaçkandar. Bizdi dagı gelet dep eki günüň elestep erte taňdan oşentip düşkeçe kütüp jatkandar. Gelgiçe kokuyu görüm dep, gelse göňül bölüm dep, düýnöň işi bütbögün, biz gelgiçe gördüňbü bir özüňi ýüge düşbögün. Koya turuçu kokuyu dep, birigip birige turuşkan, emi mintip gelgende, eki birden eki dostun aýtkan gebin oguşkan, babalarga jolugan dep biz de boşop geldik jumuştan. Emine jakşylyktın oýdogon, apapa kaysa kadın perişteler oýnogon, balalyk kezini emgeçeň aýtyp ütüp toýbogon, atalar aman bolsun dep men da jakşylykty oýlodum. Berekeli dastan jer, geçeň eliň aprelde tajikler ogun atkan jer. Ay usul jerde geçe gün soğuşmunda bol dele, güýütkö jürek tol dele, anda dagı bul jaka tartıp gelgen jol dele. Emimin biriret tuzun tatkan jerine, miňiret mına toktogoy butuňdu gelip basasın. Ar gelgende uşunday ayıldın turgundarynyň göňülüň gülüp açasın. Göňülüňden gemine atay geldi menine, atalardan al bugün alamın dep batasın. Aksakallı karıya ağıp jatkan darya, ar bir aýtkan gepterin emimen elge kılam jarya. Arka kadam baspagan, düşmandar oğun atsadan arkanı göstüyü kaçmagan. Usul jerden uzintip ala toğluň arçakta mekenimdi saktagan. Bul jeriňdin turgunu ar biri batırlar menen teň eken, ar birin aýtyp maktanam. Batırdığın dalde bürok töşüne medal takpagan, jüregünden al bürok kavlanday gayratto, arıstanday ayvatto, karışkırday gayratto. Atalarım olturat, janatan bir karasa makınımınday oygurat. Gece günün ekçirkin, kalada bir jerge varıp kalganbız, paintball dep avtomat kraskan ogun atı üçün oyunçuk kolgun alganbız. Ozondon atışmayın baştaldı. Ajerde görüp kaldım okton bir korkup kaçkan jaştardı. Bir jaş bana kep aýtdy, vayke jüregim düşüp kraskadan çıkpay jattım dep aýtdy. Jüregim düşüp ekçirikin, iki jakty karalbaym, koluma avtomat alalbaym. Ataňdyň görüdün
dünya soğuş degen bolbosun kokus bolsa gayradan men batken jaka bara albayım dalosondoy жүрөгү үлпүлдөп калган жаштар көп ошону көрүп олтурам азыр мындай ой курам эркектерден эркектик касиеттери кетпесин ятаңдын көрү дүнүйө эркектериң эркектик шымынылдый чечпесин кыз текедей болбосун жигиттериң жигит бол бул мекенди коргосун далосондой мынаке бабаларым колунда автоматын кармаган кечээ күнү согушта качып кетип калбаган өмүрүнө керектиң өлкөсүнүн арнаган аңтайлансаң адамды айланайын аталар силердей деги барбады жана келдим келейин акылыма не келсе барын айта берейин баларыдан анда bir көп сабактың алайын баларыдан кандай bir сабагымдың анда bir санаткан ырга санайын анда кулагың салгын көрөр манең мен жака караң агайын баларысың уясын ар бир айткан кебимдин акылың болсоң адамзат акылыңа туясың баларысың уядан эрте таңдан учушкан гүлдөн гүлгө барышып шаптан шапка конушуп бал кармашып тутушкан кайраң уя келишкен уясына келгенде уусун чачпай балары балын чачып беришкен баларыдан анда биз сабагыбыз алады кечинден үйгө келгенде зар сөзүң чачпастан бал шириндей сөзүңдү үйүңдө күткөн жакының барына айтып салады ал эми баларыдан дагы бир сабагымдың айтайын кокус эгер кооптуу жоосу келсең уяга баларылар жөн эле карабаны тураба жоодон кормо уясын жапырт жаап келишет алар ийнесин сайса душманга өзүң өлөрүн даана билишет өлөрүн даана билсе да ийне сайган жеринен арканы көздөй кайтпаган дал ошондой арылар өзүң өлүп ал бирок уяларын сактаган дал ошонун сыңары кече душмандар огун атса да өлөрүн билип жатса да мына борухумдун тургуну ак сайымдын тургуну ачык айтам мен муну бирөөсүң артка качпаган өзүм өлсөм өлөм деп бирок өлкөсүн мынтип сактаган аталарым аман бол алла сүйгөн адам бол ар бириң менен мактанып айрылган адам эринен ыйлайт экен өлгүчө айрылган адам жеринен ыйлайт экен көмгүчө айрылган адам эринен ыйлайт экен көмгүчө бирок жериңден мынтип айрылсаң эртең ыйлайсың да өлгүчө ошондуктан жараткан өзү сактасын мекениме бир дагы душманын кадам баспасын болдуң эмес согушуң жок болсун биз жака тажиктер огун атпасын мындан кийин бул жерде береке менен жакшылык жаратканын тапшырып ушул жерде буйруса боло берсин барчылык жана мына тегиз жол айланып алып келгенбиз кенен тала тетиге стадионун салынган аякка назар бергенбиз бери көздөй карасам чектин баарын бөлүктүр демек элдин баары көрүптүр ошол жерге балдарым каалайт элем келечекте баары жашап калганын ушул жердин эч качан уруш согуш болбосун ушул жердин оомин деп алаканды чапкыдан улуу кудай колдосун кече күнүң ажообуз Türkmenistan, Tacikistan barıp geldi görgönbüz Көңүлүбүz ютубтан барына көңүл бөлгөнбүз Ажоолорун экөөсү куланышып көрүштү Ким билет кандай сырларын бири-бири менен бөлүштү Анткем менен экөөсү анда согуштуң анда жок кылсын Экиң элди дос кылсын Мындан кийин согуш жок такыр болбойт экен деп Ай мына көңүлүбүздү топ кылсын Бакытыбыз артса экен үй салардан биринчи
Ümitim жалғыз bir gana, ekin eldin eki öl ortağı çegaranı tartsak Acı olur, Alatoğu kızmadın, körsötkülü çınыңdı. Üy salardan başında, ekin eldin uruşturbay, tartıp koycu zımındı. Çegaranı taktavay, üyümdü gayra salasın. Emine bulut kim bilir, salıp barınar, arka getip kanasın. Ertengeli kalın gel, birine birin vuruşat, birin biri gölgündü, çekemeti tırışat. Bayağılı balları, adepsiz bolup kalganı, kayra bayağın ittip kılışat. Dalısındoy bolbosu, ekin eldin acı olur, birincine başında birimdigin oylusu. Mına şunu kalayın, benemes mına gerek bir kalaysın senden ağayın. Ananda çındıktın aytıp çırkırak, çekimdin akın ter dese, Alatoğlu'nun ar bir can namısты koldan vermese, Alatoğlu'nun hiç kaçan oyu bozuk gelbese, Ananda biylike gelip kalgandar, bir ceringdi bötöngü, arendagan algın dev 50 yılga berbese. O sentip biri var enda, bütün elde kordoyu, biri atıp kol koyup, bular emnin ölmöy turganday oyloyu. 50 yılgan alışat, özümdük kılıp kalışat, işenbesen almına, marğuncaka barmına, internatsanal ötkündü, Taciktin barın görösün, arı beri göçkündü, kanalındın boyunda, Kırgızstan çıgat esinden Tacik gelet koyunda, en öz ülköңdün kengire, butungdu taştay albaysın, öz ülköңdü gerek be, kalagan jerge barbaysın, atandığına görü dünya, çındıktın ayttım çinovnikleri emin aytçı kandaysın. Jamanı bolboy duluttun, jamanı bodot adamdın. Jamağa jalpın ukkula jerbetine barıp sınov üçün jaraldın. Kulduğun urup kudayga, tuğra joldan kaytpaylı. Başka uluttun en jaman eken dep aytpaylı. Jamanı bulut içinin oşolurdun ayınan. Jürökte güyüt jaram var bilbem kaçan ayıgan. Havro hazır 21. kılımda, diyalog menen bütnerse çeçilet eken yırında. Diyalog hazır bolbostun 10. kılım arttağı, kayda varıp gördün bö düşmandın oktun atkanı. Jönele turup urtudu, çeçip koyçun masele. Avrok mınan akılmandar öydü döbürük azele. Oşolur gelip atışpay, birine biri tıtışpay. Bolboğun nerse gevaydı, jüröklerin açışpay. Ortada bolgon nerseni, diyalog denen dastorgon. Çetinde gele süylösü, birin biri okuydu, aldını gözдөй süylösü. Komşular jakşı bololdu, bötöndör biske gülbösü. Tacikten tağa jurtum dev için jolu maktandık. Kanı gınem kaydan debe, Taciktin tizin paydan deb. Geçen jolu behtiyaka kuanıp konuk şattandık. Je bolboso geçeli kıyınçılık bolgondu. Bizdin prezidentler baş bolup, silerden kaçkındı. Biz özüz saktap kaldık. Oşondo kılgan jakşılık, görбөйсүңdүн emine. Abügün bolso bakırıp, elimdin albay tengine. Esi joktor geçe gün, orozonun oyloy, mınan at kılap atıp temine. Usul jaka geldiңер, mına mınday karasan, düşmandan oğun atpagan. Orozoda kılgan iş, oyuna takır gelbegen. Momunduktu mınday koy, orozonun gününde bul işti düşmanda kılıp berbegen. Kafir dene kılbagan, atandın görü dünya. Kılgan işin estesen, jüröktü gayra tırmagan. Dalısındoy bolboso, komşulukta mınday mes. Tileğin aytkanımdı görgülü, en işenbesen gelgile. Joldun arkın yüzü, alarga göngül bölgülü. Tamdar bütün bir dağı,
teşigi çok bütbөгөн ha biz bolsa mınake külü çıktın uyuңdan karasın ennesi kaldı kuyup bir jergen ıldıy düşbөгön ankem menen Aykölen bereşendik kılganbız meyli de biylike kulak salganbız da unçupbay karap turganbız iki gözüm tört boldu atandın gördünüyü karatıp durup göz aldında jasagan uyuң ört boldu örtönüp gözün aldında kuyu akkan üylörün özün karap kaldığında göçüşkün boydan üşintip jüröke kuyut saldığında dalışınday bolbosum acı olurdun suranam kalın eldin oylosun hay biylike vargan tövöldür kreslonu talaşıp biriňe biriň janaşıp osol jakta turganda kabarın jok oldurat kenen jayıtka gelişip biyakta çajikler jayıtты koşun urganda koy bakkan mına jayıtın bayağıday baralbay tajiklerдің askeri elip aldı jayıtты bizdiki dep alalbay bugün algan jerlerin erten gayra jaralbay oşonduktan koygula yakından çıkkan oymuna men jaka nazar salgıla biyligin o 5 gündük alaqsыбай baylıka babagdan kalgan jeriңdin oy baldarı saktap algıda Ahliyet amanat degen fondunan medir degen banalar kızmat desen uşunday tak sekirip ordunan gece günü koğalan bolgon keste geliptir üyberiň maga bilikte ve bilikке kabar beriptir acıoň anda baş bolup bu kişiň anda jaş bolup öküldörü kep aytat bilik barın atkarat sen albaysın dep aytat anday bolsoň ayıldın aksakaldары surangan bul balanın kılganın har bir adam ukkanda can düýnösü kuvangan emine kılıp jatkanın andan aytıp menin oldumda tügönbösün çıkarmam meylin anda güýgönüy güýgönüydü meyleçe mamleket saktay versin deyleçe abirok kırgızımdın Ayköl bir genem bolgon peyleçe osolordu koldunup zayrakem üýüne kayra geldik süýüne usunçaň elim kosulup bereke gelsin üýüne mına koomdun mına ayarlı katmarınan baldары bulda bolsa başına sunonun bolup kalganı baldarım eken orukçan de birok jüröktü biraz armanı o sense dammınake jardam kolun berişken jardamın topta elimdim mına amanat degen fondunan Meder Mırza gelişken uşulardın janında şerik boldum atayı jol katarı jalgız bul özü jürse zerikken ataylap geldim dost bolup biz gelgenge mınake ayıldın eli toptolup birimdikte kaladı birigi birige bölünböy güz göçeyim buyursa zahira kendi süyüntüp zan kaydı üyün saladı avaza kem atavız jılmayıp mına jüzüңde bolbosun bir de kapanız Ozulurup bolgon baldarыңdың oylop kelip jatabız özüңдөy bolgon atany koldop kelip jatabız mına şunday baldarың köngülüne şat girsin oňurukçan bolgon baldarың Kuday taalam buyursa jannatka sizdi jetelep tör jagına kap girsin Osol baldarың uyuңüstün gerek bir berekese ken biliңiz Osolardın urmatı mına kimibes jakın bolup mınake kuvattap kelip turabız Buyursaң osol baldardı kuvattap koldop turgan kalın el var birigi üýdü kurabız Osol üýde buyursa baldarың menen bar bolup tör jagından buyursa avaza kim çal bolup Osol üýde buyursaң oyun gülkü şaң bolup jamanlık degen bolbosun o min dep koldu çapsaňar avazday bolgon adamdyň Allah taalam koldosun ak niyet amanat mına fondunun ökülü turat janında sizde yağan turgandan andan olup güyüp canında Uşunday sonun eliň bar aksay sonun jeriň bar zayra kem kandaysın aytkıla kimden gemiň bar özü de sonun boy alp manastay demiň bar Russiyadan gelgende
Bilgenden kavar bergende uşunday kıranın jigit taap aldık mınan Aksayday sonun jergende en ak niyet amanatыңдın ökülü olup kaldınız siz geçinip mınake soğuptun barın aldınız ayıl demez gerek be ayalangan üşinti ve bir bağınızdan candınız gök asmanda buyursa jark etkendey yıldız bor kıranımına kırgıstın kavılanday kırgız bol baykem jardamga sungan kolunuz uğurvasın anından açıp bolsun jolumuz elimden alıp batasın sizdey bolgon agalar uzak ömür yaşasın sizde maktap ketpesem andan akındı kuşuluşur Mağatalarga geleyin her birini ayta vereyim Yanımda turgan atamız parmağında cazunu barımız görüp yatamız Emine cazı var iken nazarımız salmakmız Oy uşunday tamgalar var iken barın karaptan dapız Andan aytı ötüm birinci sömöyünde tığ tamga Andan keyin ası var, jısı menen iyisi var, barın okup turamda Andan akının nazar salıptır, bir barmağın jetpesden taci olup kalıptır Oy bul karap turam düydümdü Egerde bir barmağı koşulsa tacik bolup kalmak Uşunday oydum üygönde Taci dep batam yazdırıp Bala gezde kim bilet bir taci çıkanı süygönde Ayakının oylagan Yermek kılıp oylagan Cina taylap bunu jazdırgan Boruktan ötüp atkanda Tacik mi ninja biyo dep görsetimdi Hanseda geveteniz adagım okşoşup durat kırgızga Süyüp kalgan dep koydum Tacikkadan bir kızga Ay uşintip törde törlüңүz Jaman dükkündü görmöңүz Keren jayı taksayda kanat jayıp örlüңүz Hazır zaman başkaça Süygönüň este boruktan ötömün dep görmöңүz Ağaçan aytam gülöle Mına şunday atamdın takır orvasın jürögü Yüzgö çeyin köp jaşap soluvasın gülöňe Arı göstey barayın Köylögün giyip jaş bataday görüngön görçüň agayın Kalpagın giyip başına görünüp gözgö tatına Elin oylu vertegin biraz agala baskan çaçına Altınday bolgon atakem amansız bu kandaysız Kudayım süygön candaysız Jakşılık bolsa kalbaysız Jamandıka barbaysız Jakşılarga janaşıp kolunan bekem karmaysız Anda birige kalыңыз sistindan orvasın canınız Tökmakın töküp ketti dep tolkundanıp buyursan üyüңüzgö barыңыз Jengem surap kalsa bir bizden kabar salыңыз Sol koluna tayangan Jaman oydon ayangan Çoğ adam uğup turat dey Amen jaka göngül burat dey Ayta verem ırdayın Çoğ atamdı görgönde kuvanayın jırgayın Ukpagandar ukkula jana süylöp dep aytdı Bola gezde biz olurduk kuvat elek dep aytdı Bola
kesте kuğansız, bala kesте korkutup bayavoy bolup turgansız. Hazır dele bayağıday bayavoy kişi oksoysuz. Hazır dele karasam altı kepti koskoysuz. Barınar nazar salıngar, kartaygan benim börünün bir koy çoluk adı var. Köynegündün üstünen giyip alıp zembirin. Oy atan aman esen cüröbün üyde balacaka kempirin. Aksakal bolup akırın tıngdap mende yakının törgü varı tolkundap konup kalgan oksoysuz. Sırtta 40 gradusuz sırtta jempir giyip emine tolup kalgan oksoysuz. Yerde pışıp tolkunda varan batıp turganda özümü daro gep kaldım buna jempirge göngül burganda. Ansıdanın adagem den soluğumuz bek bolsun. Usulatan buyursa bulur öngün ertegen aksakal bolsun şep bolsun. Bal paygan osul karılı bağından atam jetiniz. Tolkunda tıvırdadım sizdi kuvanıp mından getiniz. Ağrı göstey varayın 74. osul yılında cana gelgem dep aytı. Aytı perem ırımda ay göngüldörü toğuken. Ay bırak oşonca yıl yaşasa da Tacik'ten dostu çok eken. Tacikistan'a vargan de alçımdayım algan de. Bericimduğa bergemin bırak kımbat berip salgan de. Hayra beri gelgem de. Tacik'ten bir de dostum çok men alın uşundayım bilgem de. 84 çıkan kim suyunup mına törümde bisti karap uqqan kim altınday bolgan ata kim 84'tün aşkan kez balpayıp mına törümde baktılı bolup jatkan kez 84'tü togot koy bir oruğunu jolot koy 90'dı göstöy barыңыз 90'dıdan uşunday kuvatlı olsun canыңыз 90 degen emine al jaштың almay tengine 100'gө çıksın atakem buyursan aksay bolup aksakal bolup buyursa aksay voruk jerine oşol gündün ılayım nasip etsin Kudayım aksakal 100'gө çıksın dep oşonda da buyursa kavarın elden uğayın atam 100'gө çıkkanda akının boluğanda da uzindip tögüp durayın. Canında kolundan bekem tutsuz kolundan bekem tutupsuz aksakaldı paydalanıp tördü göstöy uçupsuz. Ay jaş bolup bürop görünöt kuyanım sizge bölünöt yeşigin görüp törünöt bekerinen aytpagan atamda güçlü görünöp bugün gayratından kaytpagan uluğan hurmat dep aytkan makalыңdan aylanam ayıldağı belgülü mına atağından aylanam kazanga jakın жүрgөндүн карасы жугат дечеле сизден мага жуксун деп мен да жаныңызга байланам бираздан чыгам сырт жака кызматыңызга шайланам көргүлөчүң агайын ким аксакал дейт бул кишинин жаш эле бойдон турат го бир көңүлүн алайын ой мен сизге бир аз жакындайм жаш жүрүүнүн сыр эмнеде анын секретин билип алайын. Kaşımşımın giyip alıp baş götürüp biyik alıp ay törgü var ornuğun taştın ursa talkanın çıkara turgan atabız har bir aytkan sözdörü can düynöңdü jakşılıkka sugara turgan atabız silerden sabak alsam dep sүйүнүp kelip jatabız je bolboso mınake kiletka koynok giyişken okşoşup mınan
ekөөsün egis kozuday жүрүшкөн, ekөөsü birдей bölünbөй, жаман bir жакта көрүнбөй, жаратканым колдосун. Силер жүргөн жерлерге жалаң жакшылык гана орносун. Эки атамдын ортосунда эркелеп дайым ушинтип неберелериң ойносун. Aylökböt başçımız, jakşılıkka jarчыбыз. Kıyın bolgan zamanda kıynalıp artta kalbagan, eline kızmat kılıp bir өлkөгө ömür arnagan, altınday bolgan ağamız tegin özüngдөй mında barmadan, Kiçipeyil jönököy koyu ozundan çöptü da albay жүргөн кишeken, jaman jaka taptakır barbay жүргөн kişeken, başkaçan aylökböt dep bul kişini görüp жаткан biz eken, көп aylökböt barганбыз, barına nazar salganбыз. Alardan abdan köp bütpöy turgan işi var. Anandan aylökmöt bolalı 20 kilan içi var. Kursakların salışkan aylökmöt bolalı gevirleri tangalam korrupsiyaga kolum malışkan. Al bu kişin akçiriken. Salayın desen akça yok, barayın dese bakça yok, keleyin dese taş da yok, cep koyun desen aş da yok. Bar nerseden çok eken, komşu taraf mı yakan, atılıp atkan ok eken, boşonçonun içinde elin cerin oylokan, ulu kişi barısa barın birde koldogan. Aylökmöt aman bol, Allah suygun adam bol, Alatonun bütele aylökmöt törüne sizde bir aylökmöt gerek de oylanır. Gezekte kaldım oldosun, agışıgın albırok tişkemden korkosun. Mendele azın oğlak moldele mansıda jaratkan özü koldosun. Ay moldo kemen anda bir momun titişip dursam ba, momunday sözlü kursam ba, sakalın bir talın culu alıp da simsalabim kılsam ba. Oy cemoldaki birine dua kılsanız, toptoy uda kılsanız, oruç soğuş bolmo dep, jaratkan Allah'm koldo dep, usul jerge buyursa, kut bereken orno dep, 5 vakit namazda erinbey dua kılınız, 5 vakit egeri jetpese, tahajjudga turunuz, Alatoğlu mekenge, Abdilden dua kılınız, Hacı Ekemdin batasın, Allah Taala kabul kılat, unutpay agam yaşasın. Sizdi makta vırdasam ben sözümdün bütürböym takır zapasın, emin ağrı göstey barayın. Ay kulak salçın ağayın, ketpedinger yemine, dep suro saldı canale, medirminan aksaydın usul eline, ozundu kameranın canında, canım ağam gevayttı. Öy saydın mına boyunun, havası tazan oşuğu git albay kalgan devayttı. Başka jaka başırıp, jet albay kalgan devayttı. Budulardan ardından kadam basıp kalgansız. Öy sizde jaktırıp mına varayın, git albaymında kalgansız. Getpeniz de getpeniz, usul yerde saktanız, başka jaka kaçmanız. Hey biz üçün bakıt emes bi, sizdey bolgon ağalar artınan gele jaksanız. Aylanta geli vırdadım, barımdı birdey sındadım, hırım jagıp güldüңөр, men da koşo tırgadım. Emi bayağı da bir kişi uygo konok gelet dep, öz özün çöңelestep, iki koyun alıptır, soyomun deve kösün, dayardanıp kalıptır, bir özüm gana bismillah kurmandıka çalıptır, ikincisine gelgende, ikincisi boşanıp kaçıp ketiptir işetmende, ardından çuğup kuğup barat de, butuna cipti sanat de, ikincisin karmap gelip bismillah soyup anat de, anı görgön bir özü, en aydı perem anda vere, eskerve anda jürösün. Oy andı görgön bir özün, eskerve aytıp jürösün. Canına jakın geldim dey, ikinci koydu niyeti bir kayık
kazandan ekenin oşoba nazar verdim de ikinci koydun etinden bismillah menen jep kaldım. O ikinci koydun damında kaçkan üçün jaşoonun damı var eken dep kaldım. Dadoşonun sыңары mına bul turgan etingen jep görsün bir jakşılıktın damı gelip jittana takır ketpeyt esimen. Mına bunday jerinde jaratkanın koldosun jamandık degen bolbosun. Urpağına ruşerden ösüp önüp buyursa gelecek balдар oynosun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kırgız'da ben Cenab-ı okuyanda ettireyim. Kırgız'da bir makal var. Yerinden ayrılgan adam kön bıçağı ilayt. Elinden ayrılgan adam ölü bıçağı ilayt. Ansarında mo eli üstten jeri üstten ayrılmayın. Jana ırdavatqanda da ağrılardan bir sabak alsa oluptu, bal ağrıdan. Burada gün üçün atam menen süйлөшүп oturam, atam үйde 2 yaşlık balarız bolgan, ermengi var. Biroq ağrılardan jaşosun, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ayette da keltirer. Ağrılar jönündө ayetler. Ошол ağrılar jaşosun күзөтө турган болсок, жана ырдаганда эле бал ağrıdan бүгүн жума күн, bayramыңыздар куттуу болсун. Erkekler de bal ağrıdan sabak alады. Bal ağrısı uyasından uçup jönüp, gülden gülgө, baktan bakka, şaktan şaka konup, keçinde uyasına gelgende bal çıgarat, u çıgarbayt da. Siz menen biz dagы mırzalar, elden elge, jerden jerge, dostun dostga, kişiden kişiге jolup oturup, keçinde үйүзгө келгенде у çaçpay, bal şirin sözüs menen kirip barады. Bu bir. Bal ağrıdan dagы bir emesi, bal ağrı yaşıktın içinde ar birinin özünün bölümünün hizmetçisi var. İçinde tazalıkçı tazalık menen başlayat, jana ağrılarчы. Bal taşıganı menen taşıyt. Başkası, matkası var, al jalan bala tuyut. Har bir özünün vazifasını atkарат. Bürönü sırttan kirgizbeyt. Karasanız. Oşo эле учурда dagы bir nersesi, egerde sırttan joo gelse, bal ağrısı janagını iğne menen sayat. Bal ağrı iğnesini saygandan keyin bal ağrı ölüp kalат. Bunu bilse de sayat eken da. Karasanız. Emnege uyanı saktap kalış üçün özün ölümge taşlap beret eken. Karamay bal ağrı. Dal ошонун сыңарындайчы. Monol jette düşmanlar atatkanın ölüşüzü bilsek de өлкөбүz үчүн, жери үчүн туруп берген сиздерге рахмат айт. Көп жашаңыздар. Кечегинде мен ырымда да айттым, жөнөкөй эле пейнтбол краска менен атат ок. Огу тийсе могу жерин көгөртө го айткаты. Бирөө коркоп катышып алыптыр да. Чөптүн ичинде чыкпай жатып отурду. Ака дейт, ана краска октон коркуп тура албай койдум дейт да. Согуш болбой эле койсунчу, эртең Тажикстанга бара албайм мен дейт да. Баткенге дейт да. Карасаңыз дейт. Шында эле согуштун жүзүн арыгысын. O telefonda, internette turap, давай атшабыз, көрдүк кече Бишкекте да бакыргандарды. Автобус алып келип коюп чык десе, дух даяр эмес, мен чыкпайм деп отурат. Көрдүңүзбү? Ошондон эмне кылалы? Аталар согуштун жүзүн арыгысын. 21-кылым монда бир дипломатия менен, толеранттуулук менен жөн эле отуруп дасторкондун четинде 2 пиала чай менен момунтта отуруп эле сүйлөшүп чечип кое турган маселени автомат көтөрүп бирибизди ат кылуунун кереги жок. Өлгөн өзүн сор, ана өлгөн кетти. Бирөө өлгөндө тирилтип бере алабы? Тирилтип бере албайт. Талашканбыз, мына жер меники деп биякта бирөө талашат, меники деп наракта бирөө талашат. Экөө эки жактан 2 метр жер талашат, а жер болсо экөөң тең мениксин деп атат. Экөөң тең мениксин. Эртең келесиң экөөң тең. Туура. Ошондон эмне кылалы? Келиңиздер. Мекен, эл жер, биз төбөлдөргө, бийлигибизге, башчылардын баарына дуа кылалы. Буюрса жөн гана дипломатия менен чечсин. Колубуз автомат пистолет карматпай эле койсун. Могу дүйнөдө тынчтык болсун, согуш болбой эле койсун. Biz uluttun jamanı olbayt dedik. Ova jamanı olbayt uluttun. Karapayım el menen mana koşuna Tajikte birimiz menen açar bollu jaşaганбыз. Tajiktер келбесе базарың соодан кызыбай, кыргыздар барбаса Тажиктин соодасы базары кызыбай, кухнясында тамак өтпөй эле отурган элек. Эмне үчүн бүгүн ошол нерсе уланып кете бербеш керек. Мына Европаны кыдырып алып, Европаны кыдырып жүрүм, Берлинге бардым. Адан Чехия, Австрия, Венага кетип атам. Чегарада жок, зымдар жок аерде. Жөн эле мындай полоса кылып мынтип белгилеп койгон болду. Мынтип өтүп кете бересиң. Жок аерде. Эл толеранттуулук менен, дипломатия менен жашай берет, болду. Талашып аткан меники сеники деп автомат көтөргөн жери жок. Карасаңыздар.
Ошондон эмне кылалы? Мен жана ырында айткандай эле, кел үй салсаң да, башка салсаң да кой. Биздин элди мо ортодон ызыңды тартып коюп, бирок көңүлүбүз тынч болуп эле отуралы. Анткени салган үй, мына көрүп атасыздар, жолдун аркы көйүсүндө тажиктердин үйүнүн бир там башысы тамы тешилген жок. Жолдун берки бетинде 8-10 үй катарынан күйүп өрттөнүп жатат биздин. Ошондон эмне кылалы? Алчуңдал, берчиңдилер, ортону тарт, болден жөн жаша деп эле мындайлыгы коюш керек болот. Муну дипломатия менен чече турган маселе. Баткенге келбей, мо элдин турмуш жашоосуна аралашып көрбөй, алыста отуруп, клавиатураны баскылап, диванный эксперт болуп, атыш керек, атыш керек. Жок, согуштун жүзүн аргысы, сени эч нерсе биле элексиң. Ошо быдырап сүйлөгөндөр бир кадам басып келе элексиң, сүйлөшүлөр нерселер. Ошондон эмне кылган аталар? Келиңиздер, бар нерсени дипломатия менен, ынтымак менен, биримдик менен чечип коелу. Азыр бара-бара элден пейил бузулду, пейил айнады. Кыргызда бир макал бар. Атың жаман болсо сатып кутуласың. Коңшуң жаман болсо көчүп кутуласың. Итиң жаман болсо атып кутуласың. Аялың же күйөөң жаман болсо кетип кутуласың. Бирок пейлиң жаман болсо нетип кутуласың дейт. Пейлде да кеттим бар. Анын үчүн эмне кылалы? Мен көрүп аткан көрөрман кыргыз элине кайрылат элем. Бири-бирибизди шерменде кылганда, бири-бирибизди үстүбүздөн күлгөндү токтоталы. Кыргыз бириккен менен кыркыбыз, бирикпейт экен ыркыбыз. Бири-бирибизди шерменде келеке кылгандан рахат алып жашап калдык. Кыргыз бири-бирин шерменде кылып аткандыгы үчүн, кыргыз бирин-бирин тоготпогондугу үчүн да кошуналар бизди тоготпой, монон да бир автомат такап ойноп атат да. Ошондон эмне кылалы? Биз качан гана согуш болуп сырттан келгенде, ошондо бириге калып, анан монол нерсе 2 ай өттү, эсибизден чыгып, заматта дагы бири-бирибизди тыткылап, чукулап жашап атабыз дагы. Жок, келгиле, биримдик кыргыз эли, биримдикке келели да, болгону 6-6,5 миллион элибиз бар, алакандай жерибиз бар, биримдик менен бир өлкөнү сактап алалы. Бабалар желегин желбиретип келген, аманат кылып сактап келген ала тоону бизден кийинки урпакка да аманат кылып сактай билишибиз керек. Мына ошол нерсени кылышыбыз керек. Качып кете берген менен, мону жер таштап башка жака басып кете берген менен эч нерсе чечилбейт. Кечээки согушта да мынандай өлөрүн билсе да, өрөнүн сактап, өлкөсүн сактап калган бабалар, аталар сиздерге таазим. Көп жашаңыздар. Бары болуңуздар. Муктаж үй бүлөгө биз айттык го, жана муктаж үй бүлөгө жардам берели деп, сизге Алла разы болсун. Көп жашаңыз. Бул Орукчан коомдун аярлуу катмары бул балдарыңыз. Ушул үйдүн берекеси деп билиңиз. Иншалла кыяматта сизди, бизди бүтүндөй кыргыз элин жаннатка жетелеп келе турган инсандар деп билиңиз иншалла. Мына ошол коомдун аярлуу катмары. Урматтуу көрөрмандар, биз эрте менен чыккан кезде күзгүгө бир каранабыз да. Күзгүгө бир каранып, жасанып, момундай бир карап коюп анан чыгабыз да. Ар бир адам күзгүгө бир күндө бир каранып коет. Дал ошондой эле мына ушундай оорукчан балдарды да Аллах Таала 6 сан аман болгон кишилерге күзгүдөй кылып жараткан. Анан көрүп ал дагы Кудайга шүгүр деп жөн жаша. Мынаны көрүп ал да абалыңа шүгүр деп жөн жаша деп күзгүдөй кылып жараткан Кудай Таала. Аларды жек көргөн үчүн жараткан эмес Аллах Таала. Сыноо бул дүйнө. Майыптарга бооруң ачып, бечара деп аткандар, кулак салгыла. Өзүң бооруң ачып кой. Жоопкерчилик желкесине жүктөлбөгөн, акыл ордунда эмес болгондор, же болбосо оорукчандар, эки көзү көрбөгөндөр толтура. Алар керек болсо эки көзү көрбөсө да, акыретте Аллахты сени менен менден биринчи көрөт. Иншалла. Оорукчан адамдар акыретте жаннатка сиз менен бизден биринчи кирет алар. Ошон үчүн эмне кылалы? Өзүбүзгө боорубуз ачалы. Эмне кылалы? Муктаж адамдарга, башкаларга жакшылыкка жарашып калалы. Азирет Абу Бакыр айтат, сахаба, жакшылыкка чуркап жетишип калгыла. Жакшылыкка чуркагыла. Анткени аркаңардан ажал чуркап келатат силерге дейт. Ошого чейин жетишип калгыла дейт. Карасаңыз. Ал эми аксакалдардан суранарбыз. Баягыда бир аксакал картайып калса айтып атат. Ай аксакал, карып калдыңыз, өзүңүздү кыйнап не кыласыз? Жөн эле отурбайсыз, мен кыйнабаң өзүңүздү десе, аксакал айтып атат. Ай балдарым, алыска кроско чуркаган спортсмен финишке жакындап атканда, ай финишке жакындап калдым, чуркабай эле кой десең эмне кылат билесиңби? Тескеринче финишке жакындаган сайын бар күчүн салып катуу чуркайт. Дал ошонусуңарындай, мен да өмүрүмдүн финишине келип атканда токтотпой туруп мен бар күчүмдү салып жакшылык кылып алайын дейт да. Карасаңыздар. Ошондон эмне кылалы? Өмүрдүн финиши кимде кайерде экени белгисиз. Кимде кайерде экени белгисиз. Жашоого келип атканда кезек бар. Алгач ата төрөлөт, анан бала, анан небере, анан чебер, анан кыбыра төрөлөт. Төрөлүп атканда кезек бар келип атканда. Бирок кетип атканда кезек жок экен. Атадан мурда бала өлүп кетип атат. Атадан мурда небере өлүп кетип атат. Карасаңыздар, ошондон эмне кылалы? Бул өткүнчү өмүр, аманат дүйнө. Антан эмне жакшылыкка жарышып калалы. Эми биз мына өрөнгө келдик жакшылыкка. Бул да болсо бүтүндөй Жумурай журттун Акниет аманат фондуна аманат кылып берген акчаларын жыйнап,
Biz dagı öz daragine jetkireli dep, mogul jaka bir örөнгө жардам кылалы дегени мамлекет өз колуна алып, өрттөнгөн үйлөргө тийбе дегенне, эмне кылдык? Айыл тургундары менен кеңешип, Аваз эке анда жардам кылалы. Mana şöyle oturup, жақсылық жерде қалбайды екен, өз есін табады екен, жақсылық іш башталса, жаратқанның қолдауымен өз бүтөреді иншалла. Сіздер дуа қылып тұрыңыздар бізге. Бүтіндей жардам беріп отқан берілі, мына Ақниет Аманат фонды емес, бәлкім Алатаудан алам кесіп кеткен, алыста жүрген балдар қыздарыңыздар бар. Ошолар ошақтан тұрып ақша салады. Кейде мекен сүйі, патриоттылық сезімдейіз ғой, патриот болуш үчүнчү, қалпақты кийип алып эле, I love Кыргызстан деген футболканы кийип, анан аркасына Кыргызстан желегин коюп, сүрөткө түшүп эле интернетке жүктөп алган жаштар көбөйүп кетти. Бул патриот эмес, бул жөн эле портрет бул. Бул жөн эле сүрөт ал. Патриот болуш үчүн сөзсүз түрдө ак үйгө барып креслого отуруш шарт эмес. Мекенден кетсе да, Алатоодон алыста жүрүп, Алатоого жардам берип аткан ошол мигрант балдарыңарды патриот десе болот. Алыста туруп, айылдагы айыл-өкмөт кыла албаган көчөнү тегиздеп аткан алыстагы балдарыңар, кыздарыңар. Айылда туруп алып, айыл-өкмөт кыла албаган арыгыңа сууну алыстагы балдар кыздарыңар келтирип атат. Алыстагы балдар кыздарыңар көчөгө столба тартып жарык кылып атат, айыл-өкмөт кыла албай атканда. Эмне десе, мамлекеттен акча бөлүнбөй атат деп унчукпай, эки колу байланып отурган бийлик өкүлдөрүн көрүп атабызбы? Тоонун башынан айрыкча суу ап келип аткан ошо алыстагы мигрант балдар кыздарыңар болуп атат. Демек, мекенге кызмат кылуу үчүн мекенден кетпеш керек деген түшүнчө болбойт. Андай эмес, мекенден алыста болсо да мекенден кызмат кылып аткан балдар кыздарыңарга алыста жүргөн ошол мигрант эмес, балким меценат дейин да. Ушундай бир инвестор балдар кыздарыңарга дуа кылгыла иншалла. Ошолордун Кудай Таалам сапарын ачык кылып, берешен кылып, дагы да көпкө ырыскысын кенен кылсын иншалла. Алатоого алыстан туруп жардамын берип, керек болсо биздин балдар кыздарыбызды ошондой бир чет өлкөдө Гарвард, Оксфорд, Кембридж университеттерде окутуп, балдарыбыз илим билим техниканын баягы доктор кандидаттары болуп, моно жерге келип чек араларга солдаттар эмес, роботтар тургузуп койсун, моңу. Бузулса робот бузулсун, бирок адам өлбөсүн да. Жөн эле техника менен чек араны сактап кое турган бир илимпоздор балдарыбыз буюрса Кыргыздын балдар кыздарынан чыксын. Ошондой бир ниет кылам. Балдар көпкө окуталы иншалла. Алем аталар дуа кылып туруңуздар иншалла. Дуа кылып туруңуздар көп иншалла. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Көп сүйлөдүм. Кечирим сурайм. Рахмат. Аталар, авалар, бул Авазбек, сиздердин айылыңыздардагы эң бир оор муктаждыктардын бири деп эсептейсиздерби? Же будан да оор муктаждыктар барбы? Рахмат. Бириши Аваз. Аваз экебиздин муктаждыгы туура эле негизи, э? Туура. Эч немеси жок. Бул жерде биз көпчүлүк сиздер менен кеңеше албай калыппыз, бирок көпчүлүк эл менен кеңешкенибизде ошол именно күйүп кеткен үйлөрдөн бере албаса да, бирок ушул алардан дагы оор муктаждык үй-бүлө бар деп мына ушул Аваз экебизди сунуштат да. Туура тандоо. Эч немеси жок. Ана эмесе Аваз экебиздин Кудай кааласа үйүн мынакей күн сууктаган чейин, жамгыр келгенге чейин бир 2 ай эми Кудай насиби бир 2-3 ай бир аракет кылалы, кышка чейин, суукка чейин бүтүрүп элибиз колдоп турган болсо, сиздер дуа кылып турсаңыздар иншалла. Кайра ушул жерге келип бир чакан той берип, Аваз экебиз үйлүү болуптур деп элге жар салып, Кудай кааласа ушул үйдүн ачылышын өткөрүп, ушул үйгө Аваз экебиздин үй бүлөсүн киргизгенди Кудайым насип этсин, ошол күндөргө жеткирсин Кудайым. Сиздер дуа кылып туруңуздар. Ал эми Аваз эке, Кудайым сизге сабыр берсин, бул дагы болсо бир сыноо. Албетте сиз аркылуу биз жалпы эли журт, мына биз жалпы мекендештер акыретибизге даярдык көрүп атабыз. Бул дагы болсо бир эле Аваз экебиздин үй бүлөсүнө, бир эле Аваз экебизге эле сыноо эмес. Ушул Аваз экебиздин жанында жүргөн, кошунасы болуп жүргөн, досу болуп жүргөн, тууган болуп жүргөн, балким бизге окшоп тааныш болуп жүргөн инсандарга дагы сыноо берип койду. Медер, ушул Аваз деген кишини уктум, көрдүм, үйүндө бир эмес 3 инвалид майыпчан жашайт. Кана эми, мына ушулга жардамыңды бер дагы, элге алып чыгып, элдин ортосуна көпүрө болгон деп Алла Таала бизге дагы ушул сыноону берип койду. Бул дагы бизге сыноо иншалла. Бир четинен акыретибизге даярдык. Баягындай биз баардыгыбыз эле азыр мамлекетибиздеги байлыкты, бийликти, алтынды, гендерди эле карап отурабыз, алып кетип атат деп. Бирок Кыргызстандан соопторду алып кетип атат деп эч ким карабай атат да. Эң бай болгон, эң баягындай чоң бул эме болгон, мисалы башка өлкөлөрдөн, араб өлкөлөрүнөн, түрк өлкөлөрүнөн, мына азыр Түркиядан үйлөр салынып атат да.
Araplar үйлөрдү салып атат да. Эмне үчүн биз кыргыздын уулдары ушундай иштерди кылсак болбойт? Болот албетте. Ал үчүн биз ынтымак болуш керек, биримдик болуш керек. Кудай кааласа ынтымакташсак тамчыдан көл куралат. Аваз экебиздей дагы көптөгөн муктаж үй-бүлөлөрдүн үйлөрүнө себепкер болобуз. Бул биздин Актиет Аманат коомдук фондунун иншалла бир 11-үйү. Буга чейин 10 үй бүтүрүп тапшырдык. Кудай кааласа сиздин да үйүңүздү аягына чыгарып тапшырганды Кудайым насип этсин. Амин. Үй тууралуу бир нерсе айта кетейин, үй тууралуу. Мына үй салып атабыз да, сүйүнүп атабыз буюрса, сиздер дагы мына бир окуя, баягыда бир бай киши бир устаны чакырып үй салдырат экен. Укмуш сонун үй салдырып бүткөндөн кийин уста байды чакырат. Келиң байым, үй бүттү алың. Бай келет да үйдү тамшанып карап, машалла сонун болуптур. Уста жүргүн деп эшикке чыгарат. Акчаны берет окшойт деп сүйүнүп отурса, сыртка чыгып эле ана маңдайында турган бош жерди көрсөтөт экен да. Ошол жерге мына үйдүн копиясын салдырып кетип калат экен. Десе жана акчасын ала албаган устам эмне кылсын билбей макул деп экинчи үйдү салат, бирок кээде сүйлөнүп салат. Байдын көзү жетпеген, акылы жетпеген жерлерди эптемей кылып бүтүрүп коет экен. Бирок экинчи үйдүн копиясын салат. Бай, экинчи үйүңдө бүттү, келем көр дейт. Экинчи үй тамшанып, машалла сонун болуптур, потологун кара, эшигин кара, люстрасын кара, бай, сонун болуптур. Уста колуң тарт көрбөсүн деп улам мактатат. Уста ичинде тызылап, ой, кемчилигин билбесе экен, кемчилигин көрбөсө экен. Ошентип экинчи үйдү мактап ата. Эшикке чыккандан кийин ачкычын устанын колуна карматат экен. Уста, экинчи үйдү билесиңби эмнеге салдырдым? Сенин колу гүл уста экениң мага жагып калды да, экинчи үйдү senin emgek akına menden belek bolsun, men açıkçı saka al, sen menen koşkalıp yaşayın dedi. Karamay. Janagı koluna alan usta ökünöt deydi atan. Men mınavul ekinci uydu özüm üçün salatkanımdı bilgenimde, birinci uydan da kımbat materialdı kollanat edem. Bilbetsin de ökünü koyacağım. Karasanız ey. Dana şonun sınarındaydı. Biz keyde mınavul dünyada yaşay turgan uyuzga alaksıp, ahirette jannatta sala turgan uyuz esüden çıkıp kalıyorlar da. Oşondan emne kılalı? Biz birgeleşip, mono jerde salıp atkan uy, Aknet Amanat Fondu'nun buyursa Avaz Aken'in üyüne bir kirpiçi, bir mığına olsa da jardan beri atkan oşol görarmandar, alısta жүрген ballar kızlar, oşolordun bardığın bergenin Kuday talan beyişten kaytarıp versin inşallah. Ana şonda bir dua kılalar da, atalar sizlerge gezeksin Allah'ın da gelmekte. Tilavat, harcama tilavat kılasın abi. Kur'an okuyun lan. Kur'an, bir tilavat kılasın abi. Ben okuyun be. Okuyun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Amin. Ağladım. Amin. Dördüncü anı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme firli vel cemi'il mu'minin. Amin. Vel muslimin vel ahya minhum. Amin. Şukurkan firatlarına koyun. Cemi'il mu'minin katarda. Hatta ne özgen bir tuğanı. Dördüncü tuğanı. Amin. Dua eden insanlar da şehirde Türk'ten patriotten arvarlar. Başladık. Az turbay turmuzlarını men nemede bir açıp berip koyan taksırsız da buğa çeyinkiler. Ya bir tane dua kılın. Dasturxonga duo qilamiz. Ne güzel olsa bütüne gelsin. Amin. Allah dört tanıcanın ne kadar saksın, omrunu da kıtsın, den sorunu çın kıtsın, büyütümünün bala çakağında. Ama nesem yüze köveyip, köp yaşap kövün yok bu var. Bana yakıcı istemek oluyor, böyle oluyor. Harbi diyem, yüze de kalkan cevap. Aytılmışım kar közlü ol. Adam tapmaz sözlü ol. Baysaldı vartımızdır, bak başlagan közlü ol. Balaga baltır beşik bol, bak açılgan esik bol. Ulunu siylap jetik bol, küçülge ömür geçik bol. Akkan suyun şarı bol, kalbandarın alpı bol. Oğrulu kadar bol, o bol toğday karı bol. Kızım olsun yoldaşın, kıyın iş başka bol olsun. Vardığında Allah Teala özü koldarsın. Bana böylece aşinanın ardı, kıkan kayrın ardı. Gerekkenler öyle kaldı. Yaxşı, sizden bunlarda